Kinoilam Jaka Meghalaya People United Front East Jaintia Hills District Mitakasi Karpoitri Unaila Aja Apulai Kajinglam Kamajung Samla Kebla Kong President Gali Ai Kajing Toa Ka Office Kam Deputy Commissioner East Jaintia Hills na Kabenta Ban Panjing Bil ni Pakan Rai ka license Joki Dukan Tho Team Hakatei ka district Kamtam Halat Rambai Patkom Kajing Yo Jing Tep Jong Kaseng Ba Kibabuan Hikini Kidukan di team kide kibamtan license Hakaba Uwe ne ka we kibadani ka license na Kabenta ka we Kidukan ne ka counter Andre Katei ka way ka license ki boy counter hadusan ni spotli komta ka jingete balkani nakaliang present ulakin tui ki bor ka district bachim kya kane ka kam shosho present jaka sang uloong bakani jingte kini ki dukan tho team ki bamdan yaki license kakta yakayo ka jangka district ni ka sarkar nakaliang vice president ka sanchnong u scientist sana uloong baka sang ka dawai kani khanang bakal long ka jingtoy ka district baka jingyo revenue jangka district hi barok way Seng Meghalaya People United Front MP of East Jaintia District angkat bat ka Mukhai Long Sanchnong angkat bat Vice President yongi pakasla Iwan ban ujor matas ngi hakmat yongu UDC pemun ini kendo UDC andre nama UDC do meeting tengi bangse ban ai di tono au UDC Iwan kawe ba bandawa namar hangne po East Jaintia yongi pun bahagi ni ki tir kontar ki betok tim kidon license kawe license kidon kam ka kontar kumlai sautuli ka kawe ka license tengi liang aseng ni so ban pau ba long ka jingdo nong ba ya district kamtam jingmi revenue hang tengi wan tas ni ban pan ban ong yu du tha yu UDC ban aibril kamtam ban ni lisiak ni kini badan terkontar kamtam po East Jaintia district ban yel kamtam bangin yo bat kin yele no da license ban bu iktir kontar Apple United Front ngiro ngi ban pej jaga nega license tim kontar ngi layo i ba don ngi kontar daga peu to ajatli namar ga license ke don tang peu sendeli namar ngi kwa cisha ban don ka we ga kontar ga we ga license tang tai ngat